ko bar kanang protein bar pod og napoy carbohydrates kay carbohydrates man eh. Diya kani atong gamiton mandil masa ambot unsay mandil sa Bisaya. Diya kani dadlar or gitawag dates. Kani pistachio, pistache. Diya kani is cashew nut tawag or nuts, kasoy nuts na no. Diya kani kakao. Ato nang himuon si siya og mura og bar, protein bar kaya aron naatay murag pang energy kung trabaho ta. Diya wa nay sagol nga kanang say nga ana gluten og wa nay sagol o nga lactose. Nahuman butangan pa na nato og chocolates no nga para cover. Ato na ning isod sa refrigerator aron mo gahi na natay bar no. So guys, naanaam akong gihuwa-huwa gagmay ang uban kay ko amam kanang usaningan dako ra kalami.